barara amajoro bakora imiziki, bayishoramo amafaranga menshi. Ibyahoze ari kwishimisha ubu ngubu byabaye akazi. Mu myaka yashize wakoraga indirimbo byabaga bigoranye ngo ubone aho kuyicuruza, uretse gutegereza ukazabona aho ukora ibitaramo, aho niho bakoraga amafaranga. Ariko uyu munsi wa none siko bimeze. Uyu munsi wa none hari imbuga nkoranyambaga zihembera buri gihangano ushyize ku rubuga rwayo bitewe n'abagikurikiye, aho bari ndetse n'ingano yabo. Naguha urugero nk'urubuga rwa YouTube. Buri muntu wese usize igihangano cyo ku rubuga rwa YouTube bitewe n'abagikurikiye, ingano yabo, aho baherereye, YouTube ishobora kuba yaguha mu mafaranga y'amamiliyoni. Ariko mu myaka yashize mu Rwanda siko byari bimeze. Reka nk'urundi rugero, ubu hari urubuga rwa Spotify ruhemba abahanzi. Buri muhanzi wese ushyize igihangano cye ku rubuga rwa Spotify abasha kuba yabona amafaranga bitewe n'inshuro yumvishwe kuri urwo rubuga rwa Spotify. Buri muntu wese ugiye kumva igihangano kiri kuri Spotify yabasha kuba yakishyura amadolari 12 ku kwezi. Mu mafaranga y'u Rwanda akaba ari ibihumbi 15. Dore ko runo rubuga ruri mu za mbere zicuruza imiziki ku isi. Buri muhanzi wese ukoze igihangano cye, mbere yo kugishyira ku rubuga rwa YouTube abanza kugishyira ku rubuga rwa Spotify kugira ngo abanze gukoramo agatubutse. Uyu munsi no mu Rwanda niko bimeze. Buri muhanzi wese ugiye gusohora indirimbo abanza kuyishyira ku rubuga rwa Spotify mbere yo kuyishyira ku rubuga rwa YouTube, akabanza agakuramo agafaranga. Uyu munsi ndagira ngo utere indirimbo 10 zikunzwe ku rubuga rwa Spotify z'abahanzi ba hano mu Rwanda. Ubutaha tuzareba abahanzi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Spotify ba hano mu Rwanda. Nguhaye ikaze, iyi ni Jean Paul TV Show. Yose cyane reka turi ku mwanya wa 10 indirimbo ihari. Ku mwanya wa 10 turahasanga indirimbo Imiseke Igoramye, akaba ari indirimbo yasohotse kuri album yiswe Icyumba cy'Amategeko. Iyi album akaba ari iy'uwitwa Riderman ndetse na Bull Dogg bafatanyije. Abangaba akaba ari abagabo bamaze imyaka myinshi mu muziki hano mu Rwanda. Iyi album mu minsi mike imaze ku rubuga rwa Spotify, akaba ari nayo iriho ino ndirimbo yiswe Imiseke Igoramye, ikaba imaze kumvwa n'abarenga 20,000 n'abantu 411. Ikaba iza ku mwanya wa 10 mu zikunzwe ku rubuga rwa Spotify mu ndirimbo za hano mu Rwanda ziri gusohoka ubu ngubu. Twose cyane reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 tuhasanga indirimbo ya Nelly Ngabo, akaba ari indirimbo nshyashya yise Midadi, akaba yifatanyije n'uwise DJ Toxi ndetse na Kivumbi King. Yise Midadi akaba ari indirimbo iza ku mwanya wa 9 mu zikunzwe ku rubuga rwa Spotify mu bahanzi ba hano mu Rwanda. Kandi uyu Nelly Ngabo afite indirimbo imaze kumvwa 141 n'abantu 850 ku rubuga rwa Spotify. Twose cyane reka tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga indirimbo nshyashya yitwa Papa Cyangwe, akaba yarayise Kitanyishe. Akaba ari indirimbo yafatanyijwe na Bull Dogg ndetse na Fireman n'uwitwa P-Free, ikaba yarakozwe n'uwitwa Green P. Ikaba iza ku mwanya wa 8 mu ndirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Spotify mu bahanzi ba hano mu Rwanda. Twose cyane reka tujye ku mwanya wa 7. Turahasanga indirimbo nshyashya ya Rimwe Sano, akaba yarayise Head. Ikaba iza ku mwanya wa 8 mu ndirimbo zikunzwe hano mu Rwanda ku rubuga rwa Spotify muri iyi sama ya 2024. Iyi ndirimbo ya Rimwe Sano ikaba imaze kumvwa 3613 mu minsi ine yonyine imaze ku rubuga rwa Spotify. Iya Rimwe Sano akaba akurikiwe n'3479 ku rubuga rwa Spotify. Aba ni abantu benshi bitewe n'igihe aba yarifunguriye. Twose cyane reka tujye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 tuhasanga indirimbo Muromita y'umugabo Director God, akaba yahurije abahanzi babiri ari uwo bita Kenny Solo ndetse na Nelly Ngabo. Ikaba iza ku mwanya wa 6 mu ndirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Spotify hano mu Rwanda. Uyu Director God akaba akurikirwa n'abantu 8863 ku rubuga rwa Spotify hano mu Rwanda. Indirimbo ikaba imaze kumvwa inshuro 89 n'abantu 378. Ikaba iza ku mwanya wa 6 mu ndirimbo zikunzwe cyane ku rubuga rwa Spotify hano mu Rwanda. Nimba kanze subscribe reka nze tuyo izindi ndirimbo 5 zisigaye. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo ya Dani Nanone bita Amanota. Iyi ndirimbo bita Amanota ya Dani Nanone ikaba imaze kumvwa n'ibihumbi 24,700 mu minsi mike imaze ku rubuga rwa Spotify. Ikaba iza ku mwanya wa 5 mu ndirimbo zirimo kumvwa cyane hano mu Rwanda ku rubuga rwa Spotify. Uyu Dani Nanone akaba afite indirimbo yise Confirm imaze kumvwa n'ibihumbi 136 n'abantu 857. Akaba ari n'indi ndirimbo yafatanyije n'uwitse Always bayita Nasara, nayo ikaba imaze kumvwa n'abantu 164 n'abantu 578. Uyu munsi wa none turi kureba indirimbo zikunzwe muri iyi sama ya 2024. Ntabwo turi kureba indirimbo zimazwe kumvwa cyane,
Urubuga rwa Spotify umuhanzi Danone rwamusize ku mwanya wa gatanu mu bafite indirimbo ziri kumvuga cyane mu masaha makeya. Indirimbo Amanota akaba ariyo imusize ku mwanya wa gatanu. Dusigaje kureba izindi ndirimbo enye. Aka kanya jya muri comment wandike izindi ndirimbo enye zisigaye tuze kureba ko tuza guhuza. Bikore nk'uwikinira. Ku mwanya wa kane turahasanga uwitwa Chris Yize, umusore wazamutse bigoranye ariko nyuma akakaza gufatwa. Akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zirimo amashu, Inana n'izindi nyinshi cyane. Akaba akurikirwa n'ibihumbi 52 n'abantu 786 ku rubuga rwa Spotify. Indirimbo ye yise Sekoma iri kumvuga ku muvuduko udasanzwe. Uyu mu minsi mike imaze ku rubuga rwa Spotify maze kumvuga inshuro zirenga 57. Ibi byatumye urubuga rwa Spotify rumushyira ku mwanya wa kane mu bafite indirimbo ziri kumvuga cyane ku muvuduko udasanzwe hano mu Rwanda. Gusa kuko uyu Chris Yize afite indirimbo zacuranzwe ku rwego rudasanzwe, kuko nk'iyitwa Njugumira yakoranye na Kevin Kade na Philipita maze kumvuga n'abantu barenga 300. Naho iyitwa Bana maze kumvuga n'abarenga 700. N'Inani maze kumvuga n'abantu barenga 560. Edini nayo imaze kumvuga n'abarenga 300. Urumva ko uyu Chris Yize yasaruyemo amafaranga menshi ku rubuga rwa Spotify bitewe n'abantu bagiye bumva ibihangano bye. Uyu munsi Sekoma iri mu ndirimbo ziri kuvuga ku muvuduko udasanzwe, byatumye urubuga rwa Spotify rumushyira ku mwanya wa kane mu bafite ibihangano biri kumvuga cyane muri mwaka wa 2024 hano mu Rwanda. Twose cyane ku mwanya wa gatatu turasanga indirimbo yitwa Hanze yasohotse kuri album ya Kivumbi King, ikaba imaze kumvuga inshuro 54,752 ku rubuga rwa Spotify. Ikaba iza ku mwanya wa gatatu mu ndirimbo ziri ku muvuduko udasanzwe hano mu Rwanda ku rubuga rwa Spotify. Uyu Kivumbi King nawe afite indirimbo zimaze kumvuga inshuro nyinshi cyane. Wait imaze kumvuga n'abarenga 500. Keza nayo imaze kumvuga n'abarenga 200. Wayini nayo nuko imaze kumvuga n'abarenga 117. Uyu Kivumbi King akaba akurikirwa n'abarenga 26,192 ku rubuga rwa Spotify. Ariko ibihangano bye birigaragaza kuko bikunzwe. Gusa cyane reka tujye ku mwanya wa kabiri. Turahasanga indirimbo yitwa Mirere, ikaba imaze kumvuga inshuro 128 n'abantu 375. Ni indirimbo y'umusore witwa Remeti Ele, ni umuproducer akaba n'umuhanzi. Uyu nguyu afite abakunzi mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kuko indirimbo ze ziba ziri mu Gifaransa ndetse no mu Cyongereza harimo Ikinyarwanda gikeya. Ibyo byatumye yigarura imitima y'abantu benshi mu mahanga mu gihe gito akoze indirimbo. Uyu musore mu ndirimbo ze zirimo Igifaransa cyinshi, izi ndirimbo 3 zamufunguriye inzira, zimuha amafaranga menshi cyane, akora ibitaramo hanze. Indirimbo ye ya mbere yakoze yitwa Kashe, ubu ndakubwira ko ku rubuga rwa Spotify imaze kumvuga n'abarenga 760 no kuri YouTube iri mu mamiliyoni. Kandi yaje gukora n'iyitwa Fudetwa yanakunzwe. Ndakubwiza ukuri ko iyi ndirimbo ku rubuga rwa Spotify imaze kumvuga n'abarenga 2 miliyoni. Ku rubuga rwa YouTube hejuru ya 10 miliyoni. Iyi ndirimbo yitwa Mirere ye ya gatatu, ku buryo byatumye urubuga rwa Spotify rumushyira ku mwanya wa kabiri mu ndirimbo zikunzwe ku rubuga rwa Spotify hano mu Rwanda. Hasigaye indirimbo imwe. Ese urumva ari iyande? Ese ni The Ben? Ese ni Meddy? Ese ni Bruce Melody? Ninde? Reka nze tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga uwitwa Itahiwacu Bruce Melody. Ni umusitari, akaba yiyita Munyakazi, ariko urebye izina riramukwiriye. Urebye inzira yanyuzemo kugeza abaye umusitari. Iyo video nayo narayigukoreye ujye kuri Jean Pro TV ushobora tuyibona. Uyu mugabo yakoze ibihangano byinshi byanamuhesheje ibihembo. Ibihangano bye byarebwe n'amamiliyoni, n'ubu ngubu biracyarebwa. Indirimbo ze zacuranzwe. Uyu mugabo akaba akurikirwa n'abantu barenga 180. Ibi biragoye ko hari undi uzapfa kumuyingayinga. Ese ko tuvuze ibihangano bye byacuranzwe cyane ku rubuga rwa YouTube zikarebwa n'abantu benshi cyane, ku rubuga rwa Spotify ibyo bimeze bite? Reka nze turebe ibihangano bye byumvishijwe n'abantu bangana ute. Ese nihe ndirimbo iri kumumotiza kuri ubu ngubu akabaza mu ba mbere bari gucurangwa cyane ku rubuga rwa Spotify hano mu Rwanda? Uyu mugabo yakoze indirimbo yitwa Sawa Sawa ayikorana n'umugabo wo muri Nigeria. Iyi ndirimbo nk'uko uri kuyibona ku rubuga rwa Spotify yarebwe n'abarenga 3 miliyoni. Nk'uko uri kuyibona ino ndirimbo ku rubuga rwa Spotify imaze kurebwa n'abarenga 3,500,000. Niyo bita Remix When She's Around yakoranye n'uwitwa Shaggy wahariya muri Amerika, nayo imaze kumvuga n'abarenga 1,700,000. Iyitwa Caterpillar nayo imaze kumvuga n'abarenga 2,000,000. Ibyo nkubwira byose biri ku rubuga rwa Spotify ruhemba akayabo k'amafaranga. Uyu mugabo mu minsi ishize yasohoye indirimbo yitwa Sowe, ariko iri kumvuga n'ibihumbi ku rubuga rwa Spotify.
ikaba iri iya mbere mu ndirimbo ziri ku muvuduko cyane mu kumvwa ku rubuga rwa Spotify hano mu Rwanda. Ndabizi ko wibajije impamvu hatajemo The Ben cyangwa Meddy. Abangaba nta bihangano baheruka gusohora, niyo mpamvu batari kumvuga cyane ku rubuga rwabo rwa Spotify. Ejo bundi nzakwereka abakurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa Spotify hano mu Rwanda. Ibyo byose kugira ngo ubone wowe ukanda subscribe, ubundi ukande like. Tuzabane no muri video itaha. Nimba ukunda ibiganiro nkugezeho, shyira udutima muri comment. Nimba n'ibyo ubona bitameze neza mu biganiro nkora, kucyandika muri comment ubutaha nzagikosore. Bye bye, ndabakunda cyane. Iyi ni Jean Paul TV Show.